Chief Executive Member Jong KHASI ubah tombor siwat nega Sngi lawan ra ke Mang Tyngka Jong senam ahajar apulai hadu ahajar apusau aka Sngi beningkong Jong ke Dorbar kajing khmi lenti ya kajing yok lum khajna kalong shispa nyok pusau kelur Tyngka katba kajing khmi lenti Jong kajing pelut kalong aspa san kelur Tyngka katba kajing pelut lang barok kan long palat ya kajing yok nong ka bakot syakalai pau kelur nru paulak Tyngka ubah siwat ubah khmi ru ya katnat pela Tyngka ula pentip syakayeng ba kajing lut ke Kambun banya kajing yok nong naman naki babun ki daw kum kajing penkieu ha katulop kajing ai ka dianas allowance ya ki nong trei ki nong yok bam pension bat ki pension syagi bahieng asam da kajing pentrei kam ya ka Jhadc Hills Autonomous District Council Members Pension Act ahaja khat khandai kawai pat kamat ka bala pensyaya kamat ka Dorbar ka long syapang ka Jhadc Hills Autonomous District Trading by Non-Tribal First Amendment Rules ahajar apulai ka bala wanra da uba winning sungo ubalong executive member in charge trading by non-tribal. Raising the attention of the House to the proposed budget estimate for the NGO fiscal year 2023-24, which bear an estimate receipt of rupees 174 crore 59 lakh 38,400. Katanat